Kajingle don buar bo sop da sorkar Asam kabanang mi kisngi kedang pau tingkren hakisnong kaput da kaboit pensyo tendap lengba kiskim penroi jongka. Kabamentaru kate gejela kalon rak sop sendan da kipos letrik sabuda hakakalai trik ngaitung. Kinong ilam kaki SU sabuda unit rengkat bat kibor sinong kilapen pau ya kajing benyau bat da kabakila keno baka Asam kala sule klem kajingkwa jumpai ba. Ubak Shan Roy Mukim rang bak sinong kasabuda bat ubak siudor kema presiden kaki SU sabuda unit kilaong bakim kwa ikite giskim Asam kat ba jongka migliapat ka Asam ka kentai bat paweng jubon. Kitei ginong ilam sinong bat kaki SU kila berten da kaboong bakini kun bait ban persya la da sorkar Asam kathom da kabor. Snodiau ba ya jingle jongka sorkar Asam jingan penhap jongka sorkar Asam ikut pos light elektrik hanya pos sinong jongi dan kalian jing kesang men ka khatlai tarik maring sentip iya ka jingwan penhap jongki drok na po Asam ni pos light nilai ben kenduk ya orang bak sinong jong sinong bat ngila kali ya orang bak sinong halor ke jingwan penhap jongka Asam ni pos light ni pos sinong jongi ban kalian jong bak orang bak sinong ong bangin ngam yo jing tip ane ngam yo kubar ai ya ke jingwan penhap jongka sorkar Asam ya ni pos elektrik ni pos sinong jongi dan kalian jing kesang ni penpau ka jing so penyau kene ke por bumta ba ya ke jingle don bor jong sorkar Asam ya ke scheme development ki wan po Asam ndai ke pen mau yang i ba haus nam arajar khat nyo ka sorkar Meghalaya lawan penhap pos light elektrik hang po sinong jongi dan ndai ka sorkar Asam kala penpai no ni pos po Meghalaya bat to pen mau yang i wat haus nam arajar khandai ru ya ke jingwan penhap jong ka sorkar Meghalaya yo pos light elektrik hang te po so laper ndai ka sorkar Asam wat hawala dep thung ni pos light hang te po so laper ndai kala penpai kala ya bat nakaliang jing kesang hakane ka por ngi penpau jing saka sorkar bakan keren ai halor jong kane ka jingle jong ka sorkar Asam bat habang ipek ya jing yo jing mentoy na po Meghalaya na po Asam ngim khasi ki bisyong basa sane ka khamsuk yang i bangin yo ya ka light nang te na po Meghalaya bat ladang yo isim ya kane ka light na po Asam ka penjenjar yang i watang bani keren ro musung tho ban sew ka bil kumnungin sew bil handrai ka semjing yang i khasi handrai na kalian jing kesang ni dawang i penpau kane ka por bak sorkar kumba kalawan ban penhap itu pos haus nam arajar khat nyo hone po sinong jungi hare na kalian jing kesang ni kwa ru ba ka sorkar Meghalaya kan yo banwan penhap yang ni pos elektrik balawan ban penhap haus nam arajar khat nyo thane ka por na kalian jing kesang ka KSU Sabra unit ni penpau kane ka por ka jing sngosi jing sngoram ya ka jing bom sim khya jong ka sorkar Meghalaya yang i khasi ki bisyong basa sakane ka dong ka than ki jongi kador bar sinong jong ka sabuda kala de ban ya rai daka ju ka jumut kador bar kala de ban ya rai namar bala don kino ki skim penroi po sinong lada ka de ka bawan na po Asam na ka ba de na po ka Meghalaya ni de ban pentip sai orang ba sinong ane kinong yalam sinong kunju ro ka ya kador bar he bro ka we ane ka por ka ba menta na kaliang jung rong ba sinong ngam don kano ka jingtip na benta kane ka jingwan penhap pos kane ki jong ka bor jong ka Asam hani hapo sinong jungi ba na kaliang jung ngapun pawru ka jing sosi ka bakhaw hakane ka por ka ba menta ba ka jing sudu nong namara u kini ki snem ki bala da bo arajar khanyo na kaliang jong ka Meghalaya ngila wanra ya ki narpus ngila punpoi hadu asnong ngila da ban penhap ndrei na kaliang jong ka sorkar Meghalaya na kaliang jong ka sorkar Asam ban na kaliang jong ka sorkar Meghalaya kala punpoi upos asnong jongi ndrei tangkatu kane minit kala wan ban kitno ban punpai no ndrei hagani ka por ka ba matapat na kaliang jong ka sorkar Asam kala bu e kani ki pai la do men sisngi hagani ka asnong jongi ndrei do umta udang dan hagani ka por ka ba mata te na kaliang jonga nga dap da jing sngo si egane ka por ka ba menta namar ba ngimyo ya ka jingtip